Mundiye kaela no kamunde kale kombina mundu saingi mundu novetasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa Otiwo dimbo kowe ni nyone ni komye kowe asi magwa ni dio mabiaba ake mama wewe to akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilaniambia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambi ya saili na nusu siawiyo pa Mutongoi TV ngwataneo ya Mukamba. Kukwata Bwana utabaki kuwa Mungu wake kadhi masila vinyia star inya noti imwe star kenda inya muonza hash na uyeke ya pini yaku ya M-Pesa. ukitenda mema na mabaya maana wewe Bwana utabaki kuwa Mungu milele utabaki kuwa Mungu. Sylvia Maisa na insurance. When you receive alua wa insurance kana policy document ni ukusi wa kwithiwa kwa wiwa nokati waku na kampuni ya insurance. Valua u wina miao na miamulo ya undu uthinikiwa ithionu kwata wasio. Ikithia ni wakwata valua wa insurance dhini wa mithana miongo itatu wa mina kwikiwa wiwa na kampuni ya insurance. Soma na ulielewa. Kwata insurance no kana kuikithia maundu mesawa. Yu ni wa manya. Uvo u watoka kuni Insurance Regulatory Authority IRA. Bima bora kwa taifa. Mukamba ni weze oimani udhui na kwa uhondo ilete kupatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa uiti mwithianu na ndawa cikiwa ukunikili wa science kuikithia ni cia uvosia na ciina uthu mwini waku. Nituitama ukipathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwalwa ni malenyu na arthritis, kulea kusia, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wakwambililia twithe wa Masaku, Kibwezi, Makendo na Kabati, wakeli twithe wa Mombasa, Kathonzoeni, Nunguni na Zombe, wakatatu twithe wa Matuu, Mwingi na Matiliku, wakana twithe wa Kitui, Emali, Seikuru na Ikanga, wakatano twithe wa wote Kasikeo, Tala na Voi, wathanthatu twithe wa Ilopi, Mulolongo, Kambu, Mutomo na Chuso. Tuthokie maofisini maitu kana utukunie simu kwisila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo.
Ni na ukethia musiaisa tuiwachu wa matuku 18 mwini wa thambatu mwakani wa 2023 nienda kukethia wati ndata nino ikwatu kana uthaithi waku ni wethi wa uwe wa kwa ila na muthenyani wa umuthi tuitania aithe maitu happy Father's Day ethiwa nunziaise na wi ithe wa mundu nienda kwendea muthenya museo na balawa ina na uthela na ndikwia nitukwendete Happy Father's Day na ngutho cha ndini wa Vilingi wa Mauvoo kumanyithie Mauvoo ala twakumbanisia kiwioni cha umuthi ilikana no muthenya ula atangasi maxese cha Mutongoi TV na Mutongoi FM methiwa na uthaithi wa kutunga muvea ya kanisani wa AIC matu na mabulana na mashabiki kanisani usu kondo wa kutania miaka ile kumaxese cha Mutongoi TV tathi kiseveni nienda kuthocha ngumanyithie Sharon Dina hano kutwalulela Mauvoo kwanzia ya meko nitwa Faith MAKENZI wa Mutunga na nikati wanatukumbanisia kiwioni cha umuthi. Vilingi wa Atongoi na enendi Vilingi wa mwenendi musaisia ni na udho changu manyithie na tuyatiania ndini wa Facebook ni Mutongoi TV. Ve wailu silikali ya umuthi ikakwatwa mbau kuyanisia mawatho na mibango yonthe kwa enendi na uuni kuyanana na Julius Munyoki ulani MCA musakue matungulu ya umiloni wa SUA. Munyoki aweta kana kwithi wa silikali iminanite na maundu ma bajeti yune ibinda ya kwetela matunda ma kilaki umanwa na mibango ya silikali na enendi ni maile kwitikila undu maundu maile wendi wake munene ni Atongoi kukwatiania ndini wa silikali ya katina Ilasia County kutethesia kwa ilia uthukumi ayenda Atongoi kweka usililwa na matuku manini ibelani na kukulia enende kwithiwa na umisio masisye alayu meutongoini meika ata kitethia mwenendi boni mutisia wakutubibia ukutubingo ya Vilingi wa Mauvoo. Msia Julius Munyoki nena Mutongoi TV awetakana vevata enende make umeanisia nondu maundu manthino ya Kenya mailie takana ni vinda lanthi ya Kenya ile kuyumbanya na kuendea na mbevate kuvingiswa na enende vamwe na Atongoi ni maile kwitila na mutakatala lona vitu kithio mbungeni na budget nayo kusomwa nienda kwasia ivyo ombe tukwatani oundu tukwatanite ma MCA mama tungulu tukakwatana na mheshimiwa waitu Honorable Stephen Mule na indi nditongelelo wingi let us support the government of the day serikali ila yikibilani temenenge mwana ithukume mswada no bitukie na wabituka tina undu owa kwa siasandi na andu onde mayani yawa kindoki kikao benefit kuicha kwamba otuka na kwa tuka kwa kalanga uyona indi kwa thea nongina ndeke ya mbata mwiyobe misibi tiyo misibi wanini na ndeke ya ungamanesa nituambia unewa leo nituambia kuenjoy maundu alangi lakini for now nongina tuambe kuyoba misibi ndi wake munani enende muna Atongoi kwenda na kwa tamba usilikali ya OU katakana TV nda ya kwenda na usilila Atongoi ala mevilani ndini malete kunewe vinda mathukume ethiwa makaya mwene uthukuma nthini wa miaka yukite makethwa na ndo usungia kuyenendi be kunza kuwa na chama cha UDA chama kila ninasa kuiwe ninyo kama tungulu na kangundo let us support the government kumbi na yulu ikenda sindu itona koka na tuinengane ambo time mwalimu ndakulewa makulio alika kilasini amba usomebya na asomebya aikulu ende makulio akaimu tukulie makulio atabika mwakosi wenge tuye na budget ninde kusoma ona governor ndai na budget na indi yu budget itu twasoma tukule itwa implement hii hata na tueki hata support government yetu ya Masako ya mukumwa wa vinya wandeti ni wiaula munene uendesie otema malelo kusupport kisomo basari nisumie na kwa Matungulu East nituikalite mbi pamwe na komiti ya kwa ya basari na nituikala mbingi nikenda to allocate maskuluni all the beneficiaries na tiimanda undu basari sio twa maskulu
Vanu wenda maofisa makwikia usese imande na ukunikela ungela wende na utwewisioni sia kinyui kuma tungulu kaundini ya Masako wetakana vena ungi wende na ukusi wakati wa enende na nusu enende makekala na Mauvoo kwina ungi mwingi wa nguku wa mboso mundani na tikulia provincial administration likienda elikilile yuba akwitu kenyui tuina investor onomwe andu imaendie tala nundu ndiko Mutongo TV kuma matungulu ya umiloni wa suwa kaundini ya Masako nyeni tawaboni Mutesya. Tuendeane kana serikali ya Kitui kwisila mubea wa mibae kithio na mathau ni waumbula kana ni kwambisia kisese cha kubosia ala meithila katikati wa kauni wa kimibae kana Gender Based Violence Rescue Center sibitali ni munene wa Ikudha level 4 Kitui cha ithio uumbulwa ni minister mubeani wa kithio na mathau serikali ni ya Kitui Mwandufi Bi Mutemi kisese kiu aiweta kikate ya sia alama kwata ukono wa aki mibae kwa kumanenga mautao kuma kwi ataalamu na kumatethesia kukwata akisio. Onesmus Chalo ni mwandiki witwa Mauvoo. Kuma na kwambata kwa sieko siaka wa kimivaiva kaunti ya Kitui minister muveani mwake thio na mathova kaunti ya Kitui Phoebe Mutemi numbula kana serikali ya kaunti ya Kitui ni kwaka kisese cha kutandwa alama kwa tokono wa kimivai va kaunti ya Kitui kisese kicha kwa hospitali ni munene wa Ikudha ula wa Kitui cha ithio va kaunti ya Kitui vala enemde alama kwa tokono suma katwa wa no kana kunengwe maotao metelete akisioni ataalamu ta county government of Kitui ni tunethiwe na isila ino ya kana siana mbingi ni sinete kukwata mathina asu lakini gila mooka ma kwata intervention siana isu si utungwa ingi kula kuyalama na abuse kitumi kine kwa siana isu se kwetha sisi akilia na isi achanganyikiwa undo sitona kwekwa nondo mundu abuse wana atungwa kwa mundu ro na mwambusewe ona mwambuse babinda ingi ni makompromise ya wa mabinda ingi ukwesa kwethia ni mathreteni wa nao ni umeta ni kana manengane statement ukwesa kwethia yesu ni aliuki ingi minister ono aweta kwethia sieko ithi siende va kaunti ya Kitui inenzie mwe kukitana mesilia alama kwata ukuno u methia wanamo eiweta kene kiutethesia kwalaka wake mivana ingi kutethesia asu kukwata akisio. Utah County Government of Kitui twina esila yako kana Gender Based Violence Rescue Center ila tubangite kwambia katika Ikudha level 4 vala tukaiasia na situ save yela kana kano mundu muima ti necessarily the kana nundu na ndo ima ni mambiusia wa kana kambiusia wa mundu muima ambiusia wa etelete kukwata intervention yake twemuya bandu baseo ni kana wese kwethi abau ni watetheka na ni wakwata justice katika maisha make kwa ini Ikudha level 4 ni to come up na Gender Based Violence Rescue Center ndene wa kisese kiala mavikia na kuvathulwa nundu waka wake mivai maketha matonya kwithia na efisa ya kunengana uke wawo we ataalamu ala serikali ya kaunti ya Kitui vanite kumaiya kiseseni ki no kana kunenenya namo ve siana situ si abuse wa kana ka keli tu kana ka kibese na muno siana isu ni sikotha ukilia na maome siasu nundu maese undu matona ika no la matona kutabia advice yakwa ya mbeni asiai tukwa ya siana situ ekaitwethe twi open kwa siana situ ni kana ila sia kwatwa ni mathina wisethia ni sia tutabia mathina isu na twamana undu tona kumatethesia ona ingi ta ministry ya Culture, Gender, Youth, ICT, Sports and Social Services. Kwena department ya Social Services ila tutethesia kwesa kwithia ni twatethesia andu asumambiuse wa kuya katika community nitota kutuma maofficers maitu ila makwata report ni kana matone kutethesia ciana isu sikwate justice ona we vanumbula kisese kiki katethesia enende aingina ala methe wa mekwata unyama na maikilia kwa kunenanya na mukuka matethesia kumbula maundu alama makwata makiletie vala alama makwata unyama usu makethe wa maitwa wanoka na kukamala na ataalamu moma nenge counseling na mema tongoesia kumata vyanzia ila matona kwesela ni kana cases ciose thukiswe na ciana isu zitone kukwata utethi ola wailelete ndile uvocha Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui na Onesmus Chalo.
Chumaniki Minista Mubeani wa Kinandu Profesa Njuguna Ndung'u nosomie bajeti yambe ungo utongoi wa President William Ruto na ilani ya kimanza cha shilingi trilioni 3.6 no muthenya usu wa usomwa wa bajeti bala ayumbe maazimio manaumalukile magiwetakana maine metikila kwikala bungeni nundu bajeti isu maname wetieta ya kubinyia mwenethi kilunguni cha ikumbi ya siasa umundi tuidhuima bajeti na kumikunikila kwa uliku na kumanya we mwenethi etetheka ata Benjamin Mwaka no atumbanisia ingewa Kiki chuma kimwe medho onde meisia mbunge kwa ichumile nene chambe ni undu mutilatala huokulanywa mbesa yani finance bill una vitu kithiwe mbungeni onetina wa mutia kwikumbila finance bill mutilatala unu una vitie mbungeni wakatatu kwa kula ya naimwe na miongo monzi na thandatu balano ayumbe miongo nana na umwe mana leanle na uo. The ayes 176, the nays 81. The upshot of the vote is that the ayes have it. Mausungio makulai maine vinesa kwa ayumbe ma chama cha ODM vala yu chama ke kivanie kumozi ya matambia maki mea wa ayumbe make miongweli na nana ala kuanzia mwe kana inge mana kuniye kula kuwe tukivya mutilatala kana kulea kwikonya na kula kwe wakatatu katuwano miongweli na nana ni muyumbe wakawa musinilovi mwandu Pasaris ulona ukuniye kula kuwe tukivya vala ange ni wamona muyumbe mwolote John Paddy Otiende Omolo, Babu Wino na muyumbe wa Roraka TJ Kajwang katuwangi hala matane ikonya na kula ino atio wa mwema ayumbeano nimeyumilie kuitetea. I'm still looking for a description for what members spend so much time, so many hours voting on. I don't know what it was. This where the yes had 176 members and the nays have 81, and I've been told I was absent. Absent from what? Kuna wengine walitoroka badala ya kuja kupiga kura vile wananchi wamewatuma wakajificha. Sasa hii wanatuandikia barua, nilikuwa kwa daktari, sijui nilikuwa wapi. Wewe umechaguliwa kwa sababu ya kazi moja peke yake. Siku ya kupiga kura ukwe pale kupiga kura kutetea wananchi, si ndio? Pia wao tumewaandikia wao barua. Wacheni Kiingereza mingi nini sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. Wewe unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura barua yao umesoma? Hawa ambao wanataka kazi barua yao umesoma? Ama ni aje? Ama ni namna gani? Soma barua ya wale watu wamekuajiri my friend. Utena finance bill namu ikwitwa budget na imiakoni ya mbunge Minister Profesa Njuguna Ndung'u anaimbe wa ayumbe kuelezea nthio lwa budget ya mwaka umwe wa serikali ya trilioni 3.1 budget ila kwa kumekunikila serikali nene serikali siameti yoko muvyo wa kisomo uiti ukui na usesei inosie usinde munene kwa ilovia noangu budget neno ateo sekta ila ikunite mwenende munoni koti mweo wa imwe katuno itano ulwayana ula enende yumeivya kinanduni cheu cha nomba kampuni sianzovi na wadhao ma klata yumeivya koti imbia wa kilungu cha 15 ulwayana matangazo ni mo amwandu alame na utuika yumeidhwa madhivya kilungu cha 5 ulwayana kunai cha utuika wa mitandaoni na kinene vena koti mwingi dhenu wa VAT mweo maunduni mauta ulo yuni kilungu cha 15 ulwayana. Tutajinyima, tutajizuia na mikopo, tuanze kujifunza kutafuta hela miongoni mwa Wakenya. It is important to have food, yes. It is important to have clothing, yes. But it's also important to have shelter. And that is what this government is talking about. Ayumbe Molei ni maneke ye mokomo kusoma kwa budget methoni ma Minister Professor Njuguna Ndung'u maitata undu mutilatala wa finance bill unakuniwe kula na wavi tukidhua bungeni na keli undu budget ya yulu muno ou yetetwe kwa enendeni serikali kwa kithohi onamwe ma serikali tamuyumbe gathoni wa mushomba wa Githunguri imaende ye weekendi kutetea muungamo kuleana na mutilatala uno Tuomala tuone Kenyans tuimwe speaker neki decision tutanenda ndo tunapangire debate is mpaka Tuesday na voting ukwela ni next week after budget yesu ndio reflect maoni ma NMB
tondo mwende wazisia 22 billion Kenya shillings sike to ofisi ni wa president maofisi elima president ofisi wa deputy president ofisi wa prime cabinet secretary ende Ruto atwekie Kiembu no bendukie vandu va kutoa mbesa mivukoni ya mama mboga yu aumia mbesa mivukoni ya mamboga at State House. Budget ino ni over ambitious nundu kana ni na wendi lango muno na gwo kwati wiko na cost ya living kana ebindani ino kwina maumo mengi muno pyu na yu ateti ama oleini mambeisye matizia kana evinda ya mwene ndi kusioka lelu ni maandamanoni ni vikie meweta kana President William Ruto ndena tei na mwene ndi ula wa ukwati munini. Bei ya umeme imepanda, bei ya mafuta itapanda, bei ya chakula itapanda, kila kitu kinaenda kupanda. Sasa hebu niwaulize watu wangu wa Maandakini, hiyo serikali kweli ni ya bottom up kweli? Kwa nini tuongeze pesa kwa maofisi? Ofisi ya rais, ofisi ya naibu wake, ofisi ya prime minister, tunaongeza pesa na wananchi wanalalamika. Kwanza unajua mimi nilipigwa tear gas. Nikapigwa tear gas tukisema hali ya maisha imeenda juu zaidi. Na sijui kama walisikiliza. Pengine wengine watapigwa tear gas sio mimi. Inaonekana itakuwa raia sasa. Because vile ambavyo wanaendelea hawa jamaa, sijui kama anaishi nchi nyingine ama na nchi ya Kenya. Tunakataa mambo haya. Na tunakataa kwa roho safi ili tujali maslahi ya Wakenya ambao wamedhulumika kikamilifu na hali duni ya maisha. Ni ikumbi la siasa dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumafahamu sini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Nendi musesia nienda ukulilikania withi wa uikwatiania na ke Rastas Nzomo itina wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 ndini wa kilungu cha ikumbi ya siasa munene yulu wa bajeti esu ila inabikie na kuvitu kidwa. Tiende yani kana serikali ya katiba mwena atongo ikibabukanyo ni mendeka kukwatiania na kutethesia maskulu maisio sia Kibwezi na Makindu na Leunika na kuthini kianza valana mbanene ya amanyiwa alakwa kabinda yumethitwe maitinda skulu mateu kwata cha kuya ni kuyanana na mwene kibila wa ngwatanio ya kutetea mabata maalimu ya NAT ubonge wa Kibwezi na Makindu Christopher Kitua ula ainena waweta edhiwa ikinya ya maluku kosekana maskulu ni kuende ya tabena muisio munene wa amanyiwa kwithiwa maite ya kuthi masukulu. Kennedy Mulinge no atomba nisiaingewa Fakitola ngini wa munini wa mwene kivila wa ngwatanio iya kutetea mavata maalimu ya NAT kaunti ya Makueni haine nani wao wetakana kumana na iwango nini siya mbwile na kuatikani isione siya Kibwezi na Makindu ngedhata inasulile kwa kiwango kinene kindu kilacho dhothetenza kukusewa maskulu ni vamwe ona misine kwa manhiwa vaenda tongwe kulikila kati kutethesia kulathina uwanza kwa kunenga na lewo tethio nenda kukulia ibindane yumu asasa kuma mbweji na uanesa upande wa Kibwezi kwambia Makindu kutheu kwindito kwikomo muno na kwina zambingi muno anetu kukulia atongoi na county government pamwe na national government imande siana leunde no maskulu nondo ilatwa kwata leunde no maskulu siana situ ikenda itona kwe kanesa na iteka kukulea kuka skulu na sia last month the other term itwa kwati leuke la skulu ndeno wa Kibwezi West ungula sia ambunge langi ona ma MCS na other stakeholders na serikali pamoja na national government manengesiana leu neka na usendo kisomo cha ndana mbe yolo amaundu mamathola maende maskulu sia musingi kitoa yenda siku kwa tambo manhiwa mwalame na inengo nekana kusiaka na kutethia amanhiwa aivinda yukite musimu wa term 2 twende na music festivals na utaenda kwenda ball games uni kule asimu kwa tene na alimu menu nekana ndo siana cha sponsor wa sieke madhao yesterday tunaina madhao matuke 13 ma sub county ya Kibwezi music festival na nitunge alimu ya nondo tips mbingi ni CNDA ika represent Makueni count 23rd 24th na tumabu tu regional na ni siana ini sienda kusupportiwa
through activities ila cia ile kumiwa mbesa nekanika kuwa nekana ndo nisi atwa kwa ika kanisa kwa sub county directors na directors of education tutunga mubeano no mabinda maingi makuwe nindi twete kanisa kwa huu netukule ndo kwenda usiano musonde no maundu neso yolo akiasi ya wengi maendeka kuatamba kisomo cha maniwa monolame kilasi ni chana na mutalatara ne mukuu wa kisomo nana ina alame kwa kala KCPE tamu ukitem indi twathitu mine tam aitu kulia ibinda yetu na klasi ya mwesho ya standard 8 kila kitelete mutiani cha 844 system ni tukulia asime kebitine kwa nasi anesusi kanisa ni school nzio nekana wezo nasi wendo twekale ni kule serikali utaumbe zile inoki nini cha primary na nitukulia mwangalange imbesa na no usio onayo JSS ite number likandeno account tukulia nekana wezo no sia katewa ndo kwenda challenges mbingi ndeno maskulu maitu Delivotia Mutongo TV kuma kaunti ya Makueni nyoneto wa Ken Mulinga Musesia ngewaisu ya Ken enyetunenga iuso yambe tuthi uthiumoni ndini wa Vilingi wa Mauvoo itusiokethete Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba ni wisisia kusangongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabubwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siake suwani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio divina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Mazpoa nithiye isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulu kuma Meru Highlands Dairy thiya jitu ya Mazpoa nithiya isiovyu na nojitumie kumina wauni kuya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu thiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi yu kuwa chichaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivathukanio no kwate thiya ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view Mazpoa chaguo letu afya yetu Musesiani muvya nundu wa kwendea kwithiwa naitu ni na uthocha ingi tutambanie imwe Kisese cha Mutongo TV ni chatwaisya uthaithi kanisani wa AIC matu balakilelo kinene cha uthaithi huu ni kutunga muvea kwa kwithiwa yu kisese cha Mutongo TV kibikisie miaka ili atangasi ma Mutongo TV na Mutongo FM nimeibikite uthaithi ni usu ulawebikitwe ni athaithi na mashabiki aingi ma Mutongo TV kutana ni ya vamwe Ben Musau mwandiki witwa Mauvoo Mungu metenda Isese cia Mutongo TV na Mutongo FM cia kwatianiana aiki makanisa wa AIC matu cha thini kie mwanya cha kutunga movea ni kuondoa miaka ile ya utanga simwethianu wena usindi na ukelio inu ni Mutongo TV tulike ibaya kwa Google Play Store kana jeta wa App Store to download app ya Mutongo FM pauko app ya Mutongo FM ai bando sia twasio o 2 MBs o tunini pio no uwo chilungu ile ethi akuo Mutongo FM ni kwatane savio
twakatwithukisya othe wikuma masako kukangina va kanisani wa AIC matu ona tangasi tutangia wa hataiwe Yesu. Amen. Gwise mwewa vautiti ndatikonete ila ingesi yakoya lakini ve masama vika tikalika kasumbani kandini na tukeya mwe ikote umandini mwatu lilikana twiva kitumini cha utunga muvea na niasia nienda utunga muvea mbe kwa ngai nondo wao tuwezesha twenda twiva idita Mutongo TV na FM zioke ndonge muvea wa keli kwa utongo wa kanisa huu nondo wao twetikilia tuke tondo kwa hiyo kundungiro tatwendie na zaingi niwe ya mundu ninogete kwa ndiguo ningukune anazio kala lakini yoba eo muzi yakiro ali awithi lakini baina thina wasi hapa yondo no sawa ene nthi mama tu ni makwata ivuso ya kukomana na tangasi maiseseithi imwe kwa imwe na aini menguma mambathisa kumukumia na kumutai ya ngai kuma ilembetani ya ukamba Evo Zipora Eric Steven Kasolo Eric Moli katiwa ange ainge lele buswenene na marwa ambadisia muno kisese cha Mutongo TV anya personally nishambi wa kisese cha Mutongo TV nundo news sienu cia za mwana sura lebo anien mubya muno wa kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM mungu wa kuka na kutembele na kuki yanga ina kumutaya wa mwana mmoja ndo matungi ongeana kwendea no mathochi na Mutongo FM nebo pewe kwacho umunde twatungia Mutongo TV mubea mwingi wa mwana twithe wa kumala tutule kwa channel yetu wa mwana mondo alidamesa na twata na sindo bingi ngaya mathi mena imekane sana mwathi muthina mutulirikana asante etungia ngai mubea no wa muthana wa monde na no wa Mutongo TV ngai na mwathi mena kumwika nesa thini wa menu monde na expand your territory no wa masela mwoka thini wa yaisima tuna kutwega. Thank you very much. Tavania wa muthenya ayosa mwanya u kumalilikania athaithi kitumi cha kutunga muvea mabina maingi by the way si athene sio kutunga muvea uthaithi witha we by the way jizikana mwaamando I wish tekangai no pendwa malilikano maitu tukaelewa kino ke cheta wa kutunga muvea ye Mutongo twenda kwasia ni muvea muno mbe kwa ngai na kwa kuwe musiaisia na mwithukisia wa Mutongo TV na Mutongo FM kondo wa kusakuwa na kisese cha kusomelia utanithia na kumanyithia na tunaona kwa semi ainapo adime na kuwa na mateki make mekala na kumabinda onde nye nitawapeli naindi eka tuende na kutungia muvea na tuyamba tunga muvea kwa ngai na we shabiki witu kwa kwithwa withitu tukwatite mbau nthini wa kisese cha Mutongo TV na Mutongo FM kubika bau no twasie ni mututwikite undu bailite na ende ina utukwata mbau no kwi muthenyani wa wakatano balaindi tunanengiwe muthinzi wa Kuza Awards ta kisese cha Mutongo FM na Mutongo TV kilaki na utuika na umanyi wa kumanyithia enenthi ilembetani yonde ya Lower Eastern na kuona undu kwa kwe musiaisia kwithwa wende na utukwata mbau tunengelelia Mauvoo alame na uwo na matema kuvingisa na indi alamethia wa mathianitwe ni andiki maitu na somi maitu ma Mauvoo bamwe na tangasi onde ma Mutongo TV na Mutongo FM iwe mwiatungiku muvea tiende ya nikana zama ya kuthinikia maundu ma munyao kana the National Drought Management Authority ungu wangwatanio imwe ya European Union ni yathana kwa kasilanga usini wa waita ila ye mwingi ya kati mulati usu na ulao kwithwa wa kimanza cha shilingi milioni 15 unambililiwe ni minister wa mawithululuko Soipan Tuya ndionde itania muthenya wa mangalata kwi muthenyani wa iyo Lina Musangi na mwandiki witu wa Mauvoo Tanzania moya kutethesa kukitana na mangalata va kaunti ya Kitui nze Minister muveani wa mawithululuko mwandu Soipan Tuya nona vingo ya kwako kwa mungeto wa uso wa mwania wodini wa itani mwingi kati one night na waiseso minister uno na waicheka na mwito vamana senata bamakunika monone monyao drought and the certification
disproportionately affect women and children. Through a collaboration from different players, including the county government of Kitui, we have launched a sand dam. Mwanduso ipanongele kuwezekana mungeto uwa mwania tukateresa vanana nenzima kisiukio vamana indosiona muno ivinda ya munyao. Be able to supply water to more than 1,500 households. And I'm told that the catchment during drought season, because of the movement, the people to benefit would even double or triple. We have also donated a number of water tanks to different local communities and schools, which will be used to harness and to do water harvesting. Francis Common Director Muveani uwa ndiye mevongene wa Kitui na ula wabaita kana mungeto uwe sauva kwa kimanza kia shilingi milioni 15. Kwa kubwa eta NDMA muto sauva mungeto ngani riba ngaliko ya dono ula uwedewa nangarama ya milioni 15 mungeto nondo sauva ni no kwelewa no kwakewa kwele no na kiu kyago kikadi bewa kilomita kimo itina kama na kilangale nondo pato wa mungeto muno wele ani kota ni kilangale alafu kiu kikwe bida pungu wa kilangale nikana ile no kitumike binda ya munyao kana binda ya dana ochauna weche kana makaka vandu vakutavya kiu ovamana kwenye thindo sia nenze muradi una ula wale kwelungia mina wadhala na kila kingi tukweka tuamina kwa kamungeto tula kwambia mwa mwanga tuamina mina ni wale tothela na ende kila kingi ni kana tukaka kenu kututa asabwe kana kithima kya gunje ni kana with the solar pumping system ikota kigopo na ikukuna kiamba teta bakubu nusu kilomita wala tukwaka community kiosk kwa ke bandu fonyi indo so namboi na ng'ombe na mang'oi na sisi Vilingi na tuamina kiu ni watu wethe tutonyonenge enenthi ni kana wethe ni maendo ya kutwethekana kiu area yetu andu ala mevo evinda ya munyao ni maendo ya bakiwe kilomita 10 vinda yetu kwenda yako na munyao uko ni kindu kila twaileta matethecha na directly andu ala mo benefit kuma muradi nutu ni mezengili mwana manana pena mbaa ng'ombe tangili 3 mbaa mboi kama na marunga ni ngili 3 na mang'oi na 5 kila kitumie tebetha we mang'oi menge ne pele ebinde pia dhana ni matumika muno kwa kutawakibu kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumawaita mwingia katika mtini Kitui Nyelina Musangi. Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo katisiani waweta kana komiti ya mbunge ya kaunti ya Kitui ya mawithuluko ye mwamba na nzama ye mwanya ila inasawiwe ni gavana wa Kitui Julius Makaumalombe kosa mawoni ma enendi yulo utabi na udhosia wa kithangathi nimeukwatiania na kuikithia ni bethiwa na mweo wa kulunga utabi na udhosia wa kithangathi kaunti ni isu. Kinengo anene ye wodini ya Chome Dhana Mwingi West Kabinda kala ibi kita chathini cha MCA wa wadi Yesu Alphonse Mukwayu cha kutunga mubea chathi kilake bikitweni atongoi angi kauta ebo minista wa amuika mibai ICT na madhau Phoebe Ndunyu Mutemi ndongoi ya ala aingi Kitui Harrison Maluki kati wa atongoi yange kithangathi ba Kitui na uzuni wa kweli weke ndo bitha bena makatel ala makuoza kithangathi kwanza eta ile no yuto nena twende kwikala nzi tuzobe mweya wa kithangathi kuza kwetha ni pia benza ma task force governor anazobizie na serikali ni yitu ya Kitui ithi tuthukuma tuna mwamba na executive nza mezu ya governor anazobiche task force ya kithangathi na kamiti yitu ya mbunge inisi tukoza maoni ma enenzi twikala nzi thionze tuongela ni maoni ndokwata mweya muzi wa kithangathi so mheshimiwa mkuu inisi wika mitini kau ningo support na ngo ku empower uweza kuthia ni wathukuma neza ithieta county assembly ya Kitui ni ithi mambenzi ya Kenya kubitukithia budget ya mwaka wa 2023-2024
tutongozwe ni speaker witu mwana munini tunasa kuye nola wende kututhukuma nesa katika akaunti ya Kitui na nicho kutumia kuona nithi mambe tubetu kisi budget. Enendi kuma kalama na muno ala madhukumia wiawo sokoni wa Kimutwa nimenda serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvea wa utaniria imakie slota nundu aingimo melasimika kana malasimika utambuka sokoni wa mutituni kuthinzi wa indo undula umatiite maitalania wasio ingi ni makule atongo imeanise mawadhomo ala mana mathie ibinda ya kuitia kura. Daniel Mongela no atumbanisi ingewa na umwe atandithia na ene nthi kuma sokoni wa Kimutwa ni kana methito maithina muno nundu wa kuosa vandu va uthinzia indo sio kana slota mailasimika kutoa indo sio sokoni wa Muchuni ula wi kilomita mbewe 15 kuma sokoni wa Kimutwa. Kwazia Kimutwa nitika maundu ile slota ya dhalile 2013 idaibo ngabana mutu aogie bacha no kuzobya slota ba slota no andu maumazia mema mutitoni ngatoa ng'ombe mutitoni makaete wana mabake Kimutwa kilomita 11 ni chao mwakwata kula andu mwakwata kula ngabana senator mola wa Kimutwa na Kimutwa ke ni cho moza kula Kimutwa ni cho kalama undo Kimutwa ni cho kinenembe wa changala na basa na kanda changala wewe kwa kurumaendeo Kimutwa soko nene de soko kila kindu niki mwale kile Kimutwa wewe Kimutwa palazi muka kuja kula bake Kimutwa mukanengwa kula Kimutwa mumeto tina kila bandu kavindani kauni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kwisila kwa muvea wa utandithia imavingu echo kila kisokoni unduma na kumaililia maundu mautheu sokoni na kumaveta mwisioni wa kwikumbirwa ni Mauvoo sisi kiko kila kiba silota ya kiwe uithinza ng'ombe ba kana mbui nomba ko twa iko ndegenda kitale mumando kola kana mutitoni na pave ya moitola metha ba soko iba ya baijo maenda ini silota yu ona zindu tiro no ikatuthwa mundu no thinzi ambuyo kando akaeta akanika ba nikanatika ya naitugwa ezi lote no kwa go na miaka 11 silote ezi ili unaende soko munene wa kalama sub county ya Kalama soko la nene weno bai bangi magabeti bai silota ichangala bai silota katwa bai silota no mumando galama ya unenga numba biashara ile taxi bandi we ndabi mauta mabanda kulatia na mutitoni kweta bake Kimutwa ina mazite wata bake Kimutwa kwa ivinda ya soko wa Kimutwa withito utitu na itina no kosa maendeo ndula yu atongoi ala manasa koiwe mendeka mathukume ene nthi aundu vailite na kumaililia soko ota masoko alangi me kauntini no ya Masaku kebe batone kasilete no mungamya zindu cionthe mugamba utsobusia andu make Kimutwa silota ila mwena chathi ila tina chathi kuumisi titwa ng'ombe ku ya mutitoni mumando na mundu rena bina wikito zangu wombeza wikezi athi yuchathi bandu batika ate sino batika tenzo wai kathimwa ukethe ate thichathini andu ni matha liu muthimenda kitali mundu no thio thenzi acindu kuya ithekani aitu ate chathini thiu kwe jonthe. Daniel Mongela, Mutongo TV, kuma Kimutwa, Kalama, kauntini ya Masaku. Musumbi William Ruto kwi umundi ni wathingilila ingi kana nukwithi wa aitongosia na ngelekanio nzeo kwa kutilwa ilovia ilasia waki wa nyumba siandivi siandi kana affordable housing program ainena kanisani ibinda ya udhaithi wa kutunga muvea Ruto nuwaweta kana ndoto yake ya kuyanisia wala ni usu wa nyumba nukuikithia niweania. Moved the Christians' hearts in joining hands the people of God in the Diocese of Marcella North. Watu wengi wananisumbua, wananiambia wewe uko na haja gani? Hii manyumba unatusumbua naye, nani alikwambia tunataka nyumba?
Ndio wananiuliza hata na hao wabunge wengine. Sikizeni. Tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya. Ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Si lazima kuwe na mpango. So agenda ya kwanza ni ajira. Kupitia hii manyumba 200,000 kila mwaka, mimi natarajia kutengeneza kazi 1,000,000 Kenya. Hawa vijana wanaishi hapa. Kakamega, we want to build 10,000 houses as phase 1. Katika hiyo 10,000 houses, nahitaji vijana kati ya 40,000 na vijana 50,000. Na hiyo kazi inaanza kwa factory. Wale wanatengeneza simiti, tutaongeza watu wa kutengeneza kufanya kazi kwa factory ya simiti, accountants, nini. Wale wanatengeneza kwa kazi ya chuma, tunaongeza watu wa kutengeneza factories ya chuma, because we need to grow our manufacturing. Maisha ni magumu. Na ni kweli, gharama ya maisha imepanda. Lakini ili tuteremushe gharama ya maisha sio kwa kuongea, ni kuwa na mpango. Na mpango sio kuweka sufuria kwa kichwa ati ndio gharama ya maisha ikuje chini. Ama namna gani? Hata uweke sufuria kwa kichwa siku ngapi bei ya unga itakuja chini? Watu waje upuzi. Gharama ya maisha itapanda kwa mpango. Na mpango ni kusaidia mkulima. Aseina atongoi ni mendeka kukwata mbau inengo na mathau nongi kwa ilia uni wa amuika nendeto siake Jacqueline Kingola muungami wa skulu wa sekondari wa Tala Satellite ula waile siaka na siana bingi sidhia wa na inengo bingi ila sima skulu ni ateo itina wa 10 masomo ikalekelwa na kulea kutetheka ane na kabinda kama skulu kibadhukani wa matwaise mathau ma mobila kibadhukani wa kilioni mbunge cha Matungulu na Kondokonge. Mathau ma sub county level na kila nenda kumatavia ni kana mende na kwikia viti mathau ni nundu mathau ni maiva, lakini ni nonete challenge chaka na siana cia mina skulu cia thiku yenza saa ingi talent isu cionile au natari oke saithia sina support nzeo kwa undo no kulia kana ka mina skulu ka dethewe vala vatoneka nikenda withie nikaendesia talent yako makwata support ila ya elite ila mekuyenza nikenda talent isu itone kumaiva. Tulikuwa tunacheza na shule ya St. Teresa Secondary Siandhi, tukafunga bao moja kwa nini na tumejaribu but tuko number 4. Kucheza na timu kadhaa ambapo tumeweza kushinda timu 3 na tukatolewa na timu moja ambayo ni Tala Boys, lakini tumejikakamua vilivyo na tunaweza tumeona tu tunaweza kushinda kutokana na ile wakati ya hiyo game, ambapo wakati mwingine game upinduka kwa tough, alafu tutaweza kufanya vizuri katika zoezi yetu. Whether number 2 will proceed to the next level or we remain, but we hope that volleyball also will proceed to the next level because we have very competitive players. Naindi musiaisiange wa isu ya mathau yitubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 1:30 yutungia muvya nundu wa kuendania naitu nitho wangicokeria mwendoni wa saa 3 ciungamite kinundu wa kilungu cha ikumbi ya siasa nende na kumanyithia Sharon Dinda atwalulila Mauvoo wa kwanzia ya meko. Nito Faith MAKENZI wa Mutunga niutia wiloele kilungu cha Kasekwayo.